tubaye ikaze ku muyoboro mugari w'umutuzo voice record. Uyu ni umwanya w'amakuru mu rurimi rw'ikinyarwanda, mukaba mugiye kwagezwaho nanjye Ildefonse. Amakuru yacu aribanda kuri izi ngingo z'ingenzi zikurikira. Mu karere ka Nyarugenge, umwarimu wigisha muri kaminuza yatawe muri yombi akurikiranweho icyaha cyo gusambanya abana batujuje imyaka y'ubukure. Naho mu karere ka Musanze ko majyaruguru y'u Rwanda, umugore w'imyaka 30 yatawe muri yombi akurikiranweho kwica robozo umwana we amutwikishije ipasi. Amakuru arambuye ni mu kanya. Urukiko rw'ibanze rwa Nyarugenge rwategetse ko Dr Manirakiza Benjamin ukurikiranweho ibyaha birimo gusambanya abana afungwa iminsi 30 y'agateganyo, kuko hari impamvu zikomeje gutuma agomba gukurikiranwa afunze. Ni icyemezo cyafashwe no ku bandi bakobwa bagera muri 3 bakurikiranwe muri dosiye imwe n'iya Dr Manirakiza wigisha muri kaminuza. Ni icyemezo cyafashwe kuri uyu wa 4 Gashyantare umwaka w'ibihumbi 2026 ku itariki ya 19 Mutarama umwaka w'ibihumbi 2026, nibwo urwego rw'ubugenzacyaha RIB rwatangaje ko rwataye muri yombi Dr Manirakiza ukurikiranweho ibyaha birimo gusambanya abana batujuje imyaka y'ubukure. Abakurikiranwe muri iyi dosiye imwe na Dr Manirakiza harimo Umuhoza Hamida, Ineza Fidela ndetse na Muco Vanessa. Aba bose bakurikiranweho icyaha cyo gushakira inyungu mu mibonano mpuzabitsina y'undi bishingiye ku kuba baryamanaga n'uwo mugabo bakamushakira n'abandi bo kuryamana nawe. Urukiko rwagaragaje mu ibazwa ko Dr Manirakiza yemereye ubugenzacyaha ko yagiye aryamana n'abo bakobwa uko ari 3 mu bihe bitandukanye babyumvikanye, ndetse akabaha n'amafaranga. Gusa yavuze ko ayo mafaranga yabahaga atari ikiguzi cy'ibyo bakoraga, ahubwo yabaga ari ayo gukemura ibibazo bamugezagaho. Dr Manirakiza yavuze ko nubwo abo bakobwa basambanaga nawe atigeze abatuma kumushakira abandi nk'uko bivugwa, gusa yemera ko umwana utujuje imyaka y'ubukure wiswe izina rya MBB yageze iwe ndetse amuha amafaranga. Atinya ko yamuhamagarira ubuyobozi, ariko ahakana ko atigeze aryamana nawe. Ku ruhande rw'abo bakobwa uko ari 3, urukiko rwagaragaje ko nabo biyemereye ko baryamana na Dr Manirakiza, ndetse akabasaba kumushakira abandi bana bo gusambanya. Mucyo Vanessa na Ineza Fidela bemeza ko bazi umwana wahawe izina rya MBB wasambanijwe n'uwo mugabo. Ineza Fidela yemeza ko ari we wahaye nimero za telefone za MBB Dr Manirakiza. Hari n'umutangabuhamya wavuze ko mu bana azi basambanijwe n'uwo mugabo harimo na MBB. Hari kandi abana b'abakobwa 3 b'abatangabuhamya bari hagati y'imyaka 18 n'imyaka 21 bemeza ko basambanijwe na Dr Manirakiza.
ikindi ni uko hari inyandiko mvugo yo mu bugenzacyaha igaragaza ko umwe mu babyeyi yiyemerera ko umwana we yasambanijwe na Dr Manirakiza. Urukiko rwavuze ko hari abandi bana bemeza ko bose basambanijwe na Dr Manirakiza bamurangiwe na Umuhoza Hamida. Mu iperereza ryakozwe, Umuhoza Hamida yemereye ko yasambanaga na Dr Manirakiza akamuha amafaranga, ndetse hakaba hari abatangabuhamya bagaragaje ko nabo basambanijwe n'uwo mugabo bamurangijwe na Hamida, ndetse ko hari ababifitemo inyungu kuko yabahaga amafaranga ya komisiyo. Mucyo Vanessa nawe yemera ko yasambanaga na Dr Manirakiza, ndetse mu bihe bitandukanye yamuhaye amafaranga yo kumushakira abana bato, ndetse hari n'abatangabuhamya babyemeza. Nyuma yo guhuza ibyo byose, urukiko rw'ibanze rwa Nyarugenge rwasanze ibyo ubushinjacyaha bwagaragaje byavuye mu iperereza bihagije ngo abaregwa bakurikiranweho ibyaha bakekwaho, ndetse rusanga hari impamvu zikomeye zituma bose bakurikiranwa bafunze. Urukiko rwategetse ko bakurikiranwa bafungiye mu igororero rya Nyarugenge riri Mageragere mu mujyi wa Kigali mu gihe cy'iminsi 30. Amakuru yacu reka tuyakomereze mu karere ka Musanze ko mu majyaruguru y'u Rwanda, aho umugore w'imyaka 30 yatawe muri yombi akurikiranweho kwica urubozo umwana we amutwikishije ipasi. Urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB rwataye muri yombi umugore w'imyaka 30 wo mu kagari ka Kabeza, umurenge wa Cyuve, akarere ka Musanze, rumukekaho gutwikisha umwana we ipasi. Amakuru avuga ko uyu mugore yatwitse uyu mwana w'imyaka 11 amuhora ko yagiye ku ishuri tariki 2 Gashyantare umwaka w'ibihumbi 2026, kandi leta yari yatanze ikiruhuko agataha mu rugo nimugoroba. Ifoto yafashwe uyu mwana igaragaza ibisebe 3 binini ku kibuno, bivugwa ko yatewe n'ipasi yatwikishijwe n'umubyeyi we. Umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Cyuve, Karima Ndayambaje Augustin, yatangaje ko iperereza ryatangiye kugira ngo uyu mugore nahamwa n'ubu bugizi bwa nabi azaburyozwe. Yagize ati: amakuru y'umubyeyi ukekwaho gutwikisha umwana w'ipasi ni impamo, ndetse urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB rwatangiye iperereza kugira ngo nahamwa nabyo azabibazwe. Uyu mwana yajyanwe mu ivuriro kugira ngo yitabweho. Gitifu Ndayambaje yasobanuye ko abaganga bamaze kumusezerera akaba ari gufashirizwa mu rugo. Umubyeyi ukekwaho ubu bugizi bwa nabi afungiye muri sitasiyo ya Muhoza. Mu karere ka Nyarugenge, umwarimu wigisha muri kaminuza yatawe muri yombi akurikiranweho gusambanya abana batujuje imyaka y'ubukure. Naho mu karere ka Musanze ko mu majyaruguru y'u Rwanda, umugore w'imyaka 30 yatawe muri yombi akurikiranweho kwica rubozo umwana we amutwikishije ipasi.